Joyina kakhulu nje wena. Ingoma yami le. Ingoma yami ntshontshile wena uthatha ingoma yami la. Ingoma yami. Uthatha wazokhuluma mina le ngoma lelivesta. Elivesta elibhalwe mina futhi umntana. Ngicela amanyala akho. Siba yinuku wena mfana malikhulu bayindoda ma. Kwenzakalani? Hawu. Hayi kukhuleka nje Kwenzakalani madoda nihlonipha. Uyazi lesitori lesamalanga wafana lapha no-SABC1 esidlala ngo-6 Monday to Friday. Sifike ngesikhathi esibi lesi se-content, abantu abenza khona i-content. Yabona kube sike safika ngobo 2022, 2023. Hayi akutshela bekuzoba busy, bekuzophithizela kakhulu. Kodwa ke either way sibonge nje ukuthi khona ikhona lento iyenzeka and abantu bayithokozela. Right. Sama sanibingelela Ndofana TV le la umthandeni SK Gcomelisha. Kulesi story actor kusona kune cameo ayidlalayo lapha no recameo into ecishe efana leko ezoku-act uyavela kulezi insukwana angisazi ke mina ngitshethi ngizosibuka ngemasivela kodwa ke uyabonakala ukuthi akuyona into yosuku olulodwa or insuku ezimbili ulokhu evelile bafowethu nganza kwethu konke kumele ni understand kubalekile ukuthi uma umuntu uyiciko artist kuba yiciko ungenza izinto ezidifferent unga-actor ungahlela stage ungacula wenze yonke into ilokho kanye-ke umthandeni akwenzayo lapho nakukhombisayo kunzima uku-adjusta from into zokucula bese uwenza lento kuyajabulisa ukubona ukuthi uyakwenza lokho lento engathi mhlawumbe ingakhula kuye nabanye bebone ukuthi yena mhlawumbe italent likhona futhi lingapholisheka lelo talent leyo ukuze nangokuzayo enze ezinye izinto. Siyathanda ukubona abaculi bakithi lapha especially abasendebeni kaMaskandi ave bebancane abaculi bakithi kulo mculo wesintu siyababona abanye bakwamanye ama-genre yibo bodwa baphithizela lapha nabanye bayavela lapho nalapho kozalo nakuphi kuphi bayavela kancane kodwa nje abagxili kodwa nje lento le enibonayo lapha ningayithatha kancane niyithathe serious into enhle kakhulu engathi ke lokho ke kungakhula ke and umthandeni ukhombisene elinye iside ke kubantu ke abamazi lo mculo ukuthi yena kunenye into angayenza acting futhi ayenze kahle ayenze ngobuyonico yilokho nje bengifuna ukuveza ngale video lokho bekuyilokho nje ngizokwenza ukuthi akuningi abantu ke beqhubhe subscribe becommente ke beshare ke siyodubana okuzayo ngenye ivideo nisale kahle.